ulu öndərimiz Heydər Əliyev o vaxtları futbola böyük bir güclə, qüvvə ilə, canla, bütün elə bil həyatını qoyurdu futbol üçün. Biz harada oynayırdıqsa bizi nəzarət altında saxlayırdılar Heydər Əliyev. Bütün Mərkəzi Komitənin işçiləri. Hara gedirdiksə biz orada qələbə uğrunda gedirdik, çalışırdıq. Bir var ki, biz gəlib şəkil çəkdirib çıxıb gedirdik. Bir də var biz yığışırdıq. Bizə ulu öndər futbol haqqında bizə söhbətlər eləyirdi. Biz Dinamo Moskva ilə bir dəfə Moskvada oynayırdıq. Onda da Qarkomun katibi Fuad Musayev idi. Bizim kuratorumuz o idi. Onda Heydər Əliyev rəhmətli Moskvadaydı. Moskvada işləyirdi. Biz gəldilər Moskvada oyuna, Dinamo Moskva ilə oyunda. Bilirsiniz də Dinamo Moskvanın futbolçuları güclüydü o vaxtları ki. Qazayev kimi futbolçusu adı vardı, belə güclüydü. Biz elə bunları görəndən sonra biz Duvaynoy bir güc qüvvə gəldi də bizə. Biz oynadık 90 dəqiqə oyunu. 90 dəqiqədə biz bunları 1-0 udduq orada. Moskvada udduq bunları. Orada da topu Yaşar Vahabzayda vurmuşdu. Oyundan sonra gəldi, Ulu Öndər gəldi, bizi təbrik elədi. 80-ci illə, 81-ci illərdə biz Çernamorsk Odessada bizim məşqçimiz demək Əhməd Ələsgərovdur. Demək Çernamorskun məşqçisi Smanyandır. Ermənidir. Elə bir moment yarandı ki, biz Troykada birimizi itirdik. İqor Panamaryovu itirdik. Odessadayıq. Yəni biz İskəndərlə əziyyət çəkdik. Elə bir moment yarandı ki, mən soldan götürdüm topu, sağa verdim İskəndərə ştafına onun içindən. Bu yıxıldı, 11 metr oldu. İndi 11 metrəni vuran adam yoxdur. 11 metrəni vuran adam ya Asif Əliyev olmalıdır, ya İqor Panamaryev olmalıdır. Bunların ikisi də yoxdurlar. Biz orada xahiş elədik ki, Əhməd müəllim, bunların ikisindən birini bırak, Panamaryev buraxdı. Panamaryev gəldi, 11 metrəni vurdu, biz orada birini olutduq. O vaxtları bizi dəvət edirdi Mərkəzi Komitəyə. Biz gedirdik hamımız futbolçular ora. Orada şəkil çəkdirirdik, yaxşı söhbətlər edirdik, gözəl. Bir momentdə, bilməm, məşqçi kim idi bizdə? O demişdi ki, valla Azərbaycan komandasında futbolçular balaca olurlar. Onda Heydər Əliyev qayıtdı dedi ki, Asim Xuciyev ayağa dursun, Elxan Rəsulov ayağa dursun, 1.92 metre boyları var. Siyasi sən buraxmayın. Yəni bizdə balaca da var, böyük var. Hər dövlətin özünün balaca futbolçusu da olur, böyük futbolçusu da olur. Ona görə hər şeyə diqqətlə fikir verirdi. Ну, как я помню Гейдара Алиевича, я тогда пацаном был. Мои воспоминания, первые воспоминания о Гейдаре Алиевиче были. Это когда он приехал к нам на базу Нефчи, да, вошел статный, харизматичный, в глазах видно было, что это человек-лидер, да, симпатичный мужчина, зашел к нам на базу, да. Все было, как говорится, этот человек выглядел очень элегантно, этот человек. Очень было, конечно, приятно. Я как молодой парень, 17 лет, да. И вот таких посещений Гейдар Алиевич приезжал к нам на базу, встречался с нами, с нашей командой Нефчи. Также он приходил на наши матчи, смотреть матчи. И, естественно, когда нам говорили, что Гейдар Алиевич будет, сил было как будто вдвойне больше. Играли еще с большим вдохновением. Это было, конечно, большое дело для нас. В моей личной жизни Гейдар Алиевич сыграл тоже определенную большую роль. То, что я, попав в ЦСКА Москва, он мне помог возвратиться в команду Нефчи. Да, я опять, как говорится, почему? Потому что меня не отпускали, хотели, чтобы я одел погоны, стал военным человеком, но за мной приехал и, как говорится, он помог, чтобы этот переход состоялся. Конечно, человек большой, он на самом деле лидер. Есть люди, которые рождаются, есть люди, которые становятся лидерами. Вот этот человек, по-моему, родился лидером. Также вот сегодня его сын Ильхам Гейдарович, который тоже очень много делает для спорта, очень много делает и для футбола, хочет, чтобы футбол в нашей стране развивался. Ну вот посмотрим, да, будем надеяться, что это тоже произойдет.